i mi smo takozvani jarugari. Jer smo mi postavili ovu liniju. Tu nam nije niko došao i rekao, nego smo bili dolje u borima i u slamama od ove farme stočne. I kako je počelo to ozbiljnije pucati, mi smo zaključili da nam je najbolje tu braniti se na jarugi, da nam je to prirodni položaj. Jer ako odakle moga doći, to je moglo doći se tu po cesti sa tenkovima, a ovo su depresivna tla i tako da smo držali da nas neće sa boka napasti, nego jedino tu na ovom dijelu. Tako smo mi sami skupili se i pošli ovamo na liniju, jer nije to bilo ono, evo sad će ovako, sad onako. I jasno, kako je bilo ledeno, morali smo tražiti rješenje, a rješenje je bilo da pravimo nekakve tu bunkeriće, zemunice. Ukopavali smo se u beden i sa bačvama smo se grijali unutra da se ne vidi vatra, da bude zaklonjena, da se ne vidi da smo tu. Iako su manje više, kažu, svi znali di si, ali prazne puške se dva boju. Tako da smo mi bili iz početka baš složna jedna ekipa i bez ikakvih tenzija, bez ičega, baš je bilo ekipa jedan za drugoga.